Adwenepahene akoyo bi oye social media critics ha tese ne bekotwi ebeba brema nso ewo social media so no Adwenepahene ebaba react to it na enseman Adwenepahene ede abeto abonte wo chirma chese kame akoye se nkrufo bi mu kira woni Nayas anya bibiye anasempemu aguro bi na we ana Adwenepahene ankasa aba abonte a ebusua we de Adwenepahene de we de wabafo Adwenepahene Adwenepana anya Adwenpa ama ni so ni na sane no ebusua Adwenepahene chire ma wankasa ndo ebe ya abrofosem pa de ama oyenko na yenkoti Adwenepahene emba ene maame de ataki okunu no na bi mbeka se me Adwenepahene kwana na Nayas sole a wosene audios ebreme se Nayas etia futu a medikan ba abonten tama Nayas ene owura asem ne pie ye no maame di Nayas atemu Ghana fo muntie yi mama me di Nayas atem timono a munni mo asem bi aka no ya montsam ba bi na monwene mo mama di Nayas atem video Nayas ebeto approve say me bedi na temo famra bonten me ba me tu Nayas fo say me krampo no me na me ne nkasa futu na me bra Nayas say wa kana say wakona wale ase na se bia nso we bi se krampo ai da atoro na bibia sia won tran ba bi nya de enwene no ho entabusua me ba bonte betu Nayas fo say me ne na kama no ai de atum because one kan wano anya de antumu a emfasem papa nya de emrew me beye sa video no wie ye no ma me kan Nayas asem biem Nayas no owura asem ba ye yo me beye sa video no wie ye no ma me kan Nayas asem biem ema no kwampo manfo ye se o Adwenepahene no bia na support Nayas na so da bi me de ba bia no Criεd eda no ena eseme de ena eseme ka be bia no Criεd wo no ena megina se Nayas emre bi atwa na support na ene ebi akwaya de bi na nya ene kwase msa be jino se be support because more Ghana fo ye ena ka mbo san 10 abeka se won se o support no ene de wo se be support no ade okoye enye ka no kora kire na ye hypocrite more Ghana fo ya na ka mbo kasa ase na kire me but me no menye hypocrite ntino me ba tu Nayas fo ko ye ba Nayas ba dwemba nim nyansa nka betu no fo no eke wo ma abonte me kasa bi na se bi wo kasa eke ni kwaso bedi matem Nayas ebe start ye no owura ansem nyina akoda amafo mbeka di watem me ba ma me di watem amafo mbeka di watem beka di watem ye de ekoye me Adwenepahene me ba no ma me di watem o na me dem tim wanko na me adwene me ho saa tem nyina na Nayas ama ne nkrofo a ene ono ma yekuo no edi matem caption upon caption video upon videos ema me ba abonten biem ebe ka kire Nayas se wonye nipa boni ayefo a nka obe stop ne nkrofo na odo ne ho abo mo na omudi matem ne me yira tem no omode me ne me yiri siwa omudi yatem no nka obe de obe stop wo mo me ba abonten be ka kire Nayas on stop sa nkrofo no nko yo bi akoba ba live video se de ne otimbe video di matem no ene me yira tem no me ba be kan sa asem no Nayas enam se oye nya atwom we hypocrite ntino wa antweneti because ye ni matem on de ene de ni nyina chine man kasa o na meto na me mo nyina me nyambo audio bia o ni nyina chine man kasa e na meto afede de me hu ya se Nayas atweneti makwa adwuma pon emmoa na mo pa attention mo mra o ka ammoa no o ka ne general ntime me hu se bia ono na epe ne trend me tran ba bi ma so no so man kasa afede dana nwumle na no na Nayas asamba nti mu musa Nayas se ne nioma na wo ye nyina no medidi na tem ana me ni na tem but ono na wo pe ensem bi afri makache because wo yobia ne hoje Nayas yes anu ma we se nyina achi no a ne nkrofo guso ye di matem me de menye nipa on me de menye nipa me de moja nyina mimu eno nkonkoda na nyume na Nayas asamba ebedi di sister koso atem na sabi so di sister koso atem a bia una ni sister koso wonya mu beef na mo ko a fine but who di atem a who di atem ese di matem edi nana kwendo ewo e kana se Canada atem misa na se wa who di atem ese di followers nyina atem enti sabi de Nayas ye no na kamentena ho na wo bia mema ko ama pen me defend wa won krofo
edi matem won krofo e kansem hunu e de kire me ene me yire no wantimi ama bonten amesan uti se omunyai saade no na wo sa hye o machi e o back door e se pushi o mo no ne nyina akina me mankasa no wo san twe wankasa wuti e baaya na ya atumdie na ade be pia me so e be di matem nam so sabi this time around no ye ntena ase nye honhon e na sabi ba na se meye video wa na se em favor wa e simple as ABC na watwam na wokọ sa oba na Adwenepahene ompem asem na meye me video wa me mfrɛ wo na watwam na wede na wokọ utwam a obi anya de obi anso mu tama na Nayas nkrofo di matem na obi na woka kire mo se na enough is enough me angasa na me de me ho tama na Nayas kunu Nayas di ne kunu bre me no sa nkrofo no ma hu se totofefe wafo bi a omo tete ayi akwa bi ono no se afi na oba se die wo TikTok a onso won ka bi won ka bi ono ko ya be gina ka se Nayas e kasa dodo Nayas e kasa too much ono ko ya samba e be kasa Nayas ye odai na the question is tam na me kuma Nayas no na sa nkofo no nyina no mo we enam Nayas we sunti no mbenya atamfo bebre sister no we nipa bonini enam Nayas we se sunti no because Nayas pese asem bia ba u defend wo no ene de Nayas eti wo ka se adentina na sem ba ye no me masom na me kana Nayas na wo asem ko di wo no me kan say mbeka 2 times mbe 2 first one second one na mbeka kire wo say won krofo na omoye video didi matem ka kire wo no munyimi din every wasem nim Nayas mba bonte be ka asem say ka kire won krofo so munyimi Adwenepahene ne me yiri din free wasem nim say ye na egu awale no ka ye egu we nyasafo a nka oba ye sa ade no enam say wo ye wo ho gagai bi na sefo nti no na enka coat na kan shirt na namba tie odobi omaso Nayas esende sa audio we oye koma ne kunu sa atama ne kunu e ko Ghana ya na anu yo ba ye Nayas kunu ko Ghana ne ne kasa but me hunu se the way Nayas suban sitie asem ne obedi nkomo na se ene obi nya yi na me amede twa Nayas nsem so ma no ti Nayas koduru Ghana no kansa Nayas kunu koduru Ghana no Nayas ma me okrompo be ma na nya de anko Nayas ma me po be ma na nya de anko omo twa nto to be ma no so se asema Nayas ka kire me ni o e twa nto to be ma no so se ne ma mbe repeat sa asem no e wa ha mbeti ne ma me nu asem nti so obi ka se Nayas fanya futu sem a moso mfa me meso me de no enya futu sem se ewia se yete no se npa bone ni bi se Nayas sei edna sembre wa men kuma ne da ti na ti ni ye obi ti se Nayas a ono entimi nkepini secret so na sembre o se fight mana men kuma ne da nti na mi hu so obi kuma Nayas na ye mesre mi hu so obi support Nayas na ye mesre twe mama ono angasa en support no ho se e bia nya me yonko blogger bi a e bia masemba obeka defend me a so obi edna asem brem se mmeka ni panangasa me kire kwan yafa so eso camera omra no me live video simple as ABC ena matete se mbi so se ai ena se me hwan ehu o mpese me hu ye hu se jata me hwan ehu adenti a me expose amanfo nti hwan na de na se mebre me adan munte ye me nsuma obia o me nsuma obia so obia afana sem emre me Adwenepahene munte ne komasum munte no ene nipa bi mpo a mo pem wo serious frame mpo a menfa Attention TV, don't forget to subscribe, follow on Facebook, like, comment and also share. I will both sides. Number is 054-830-2985. Nina, University Foundation, Macau.